Oh, هذا البيتري سولار. Nadune khai di khan. Baik lah, kamu soal ingat dia pakai sengil di situ. Ili mem yor aim gini khan me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Leve stage nem le tango we kon web. Tito. Jadi kasi yang kayak bisa orang yang muda. Oh, this lah. Pinai warna ibam sini ibam sini ada papacho. Families, that means fine. For it. Kau use nem, you boy yang kemat do. Ute do chan bor klep. Baik, pasa, your first division ah. Khan, pasal khan. Oh, baik. Congratulations khan. Thank you, baik. Kajing kot hi waktu terbuang syaran ni jenis kalau nak yang loseng ni dapat jisukia jisusi ukra awal dari perjalanan jiman jinja kami harus ke baik wali mana hak ni sini balik nak yang dong loseng kelasong di jinga per harkat bagi senak rekam per ban betah yaki habai dei bakan ke baik wali dasni sudah semua obat ini aku juga sudah kumtu mo de sudah beri dari diskusi nama layak ini public meeting sebelum kalian dijaga bagi di sekitar kota dan yang Islam ban bro ini lagi ba kat ke public meeting long baik tiba yang baik nanti ba degi langgong ka peaceful protest ke meneru insya kadi sebentar dengan peaceful protest di sopat ba penpau daga bajuna na kalian bajongi namar ladono ikatu ni pat kidu sim kabu kibadon ni jintu penpulom ya kan jadi isu ko ba na kalian celebration teh tay benta na kalian jongka seng mene hadisya na permana ba kandang ga public rally la sisi aku trek ke sedang najia halu laila nelesi ba kajington jongka public rally kalau memban ba aila memban ni gatu ni diri kabu pan pulom ia kan ni kajingtawa ni isu ba seng bashim di kalian dosen ni lapakat ba kenang nama kebagusan ni kalau ba minyo dajing job akan ke isu ye kun de kenang ba kinum olat manu ban divert lani ban penpulom ye kan ke isu kujungi na kalian dosen ngin pisang eswa sipor ke public rally ke banlong aku itu but hakajaka jong public rally nama ring sutu ba kajingki kana habanyat di hajaka jong public rally ngin sa perlong no na kanja sit demonstration hakaba tang di dekat jong ka central executive council di Bandan Mentah berkatu anut ki dekat di sisian na kalian seng di penpal yang kata jisukia susi habai di betul jijau ne bat ni sutu syai menta ba hoi boros katu ni perkat ni keren lomba kesedon baik menu kiba pansim kabu ya kan ke isu bersin daseng bat bentuk penpulom namar nilai ki jingki per por mesyuaru ngatai pilak bani kenmal hak jingki ladang ambakla de jingki arja khalai jong ILP hakaba nakaliang jong ka tenat pulit kali okem ya kita kibril ba ra ki
iki patrol ndai ndala toket pat kidai pat nagiwe pergi jadi rio dengan suatu ba kinsadon ni gitu ki pensim kabu ndai kampai perkat pat kan jam kom tu mene te kenang ba ka isu kan baik nanti ka siki kan baik nanti bat kan mlong kan ka karansan ka bangi ai la igi rim kabu kan pulam takkan nak yang dosen ipensangi asal sport ya kata public rally pada khasa ka public rally kan dan administration kaban sementara tang di khot juga central council hai ke jaga Allah ke persian ba in pelong biha nakaju ke jaga ai to handai la mar kalong ba kalong hapdeng kasuk di borok te lewal kataru NCP yakini kisini banwan kalong kamang kuno kapor kali keju sih kubi kapor kalau ande jam Dia mau itu. bahwa kandeng bang itu tentang ande indefinite demonstration tentang limited kentah ini bomnya lah ada dengan kalau maka serta kalau mungkin makan ini isu lebih jadi pasta mungkin besar tapi kedisha kalau ba nilai ba dilap pakai kubur social media hakaba we cabinet minister ulang ba banyakkan bakot dekran ya ki isu Henry lakukan dak basyan dengan kong ulang ba lajin hakajaka bagi kendu ini lajin ba kelaikan iter ya ki isu ba lapak nak seng hak dua cabinet kamne ngatrai kan kam biang arsya namangi indi ki ka ngimde ki kenhur ki bakwa ya kata ka jimitu nani banlong kepang ba ban kendu baik nani lada pi jindal pila pentrekam nani pila playtel pentrekam mi kimat kibala dawan arseng ngatrai ban non kam hiru ban kendu maka jingang nut kadai ba ban ulong ye jindawa kajingan nut dui kam dei bong bang nyo kendu ya nur i ban star ne ki jauh chief minister burom ne ndek kajingan nut kadai ba ken pet ulong ya kajindawa telada kila pet ulong ye jindawa tengah thai non kam hiru ban kendu sebenarnya kada uiga pertumbuhan air yang bring baksan besri simen itu mah tambah kada kejin terwa dan senang kalau bakar kejin tiap bakar sri simen dah kenuan enggak yang juga memiliki apa benda apa betul ada makin dia ini sekarang pisau kuno ko ala beri kejin semua juga di bakarsan ala besri simen ni la ong lu mikong kasi ba kani kada sisapat ba unu brio unu brio anu kanu keruan kadon ya kad jing luit batkan berso ke ik bagi don ndai aku cukup por bukan ba kata ba mengikat public hearing kadang sekan ngong ba dalong kumno ai ba baro ki berso ya ke berso ki don la kajong berso ti don ki wei pat ki badon la kajong jing berso kajong so khia so tak jong dengan thai ba hawa khadu mo mene kan ni sensar pai ba ya sabat ba uno bla pau kan uno kajong so ne kajong so Sama limon mo piong ba kidon te gibriu sim kabu. Atu ka senjam ba seng kan sim pada halor te gibriu sim kabu. Hi kumang yung mene ba haji sha akajingnya irali ihap poi berkat tadau hasom perungai ka jingalangu ngapan bana banda suko irali. Henry enda nila shong adap nang shong disha ngasangi i kubor bami tengi sutu ba kani ka banta long kiladon ibararung hapo ban sim kabu ni ka jingi jungi mo ban kalian ka seng hiru ngin sabjan ni banta ngin wat ya ki ban dukti ban persiaman ban pulang ya di jingi jungi Sekarang ini isu, okey sampai di mana? Tu lah sokat lah, kalau boleh dikatakan, ya ini insesnya baru ini sampai di, cakap di mana dia. Iya kata ka banta ngala bi klandon ni kong mo la pasul bagi la patai gubor ba kini kisan tli kimat kidai bersusot lagi arpo tli kimat kibengi ai hakam merendam ke panikong ngi asiam but beli bingi sot kanang kisan tli namang sutu ba kini kidai ba khamsuk tamat penregam lada kadon ka seriousness ba kading simkhia nakaliang gomen de bantong ba
ken ai ke poin nomor E hendai ke poin nomor B ken persangi aswa kata tak ngimlak kan nyepeng. Yung maksudkan Kan ni kau yang mau sekolah ni ngai ni mau dia ni dia usul kau. Ni sosok kita ni dia udah mat ya kata kan suku jual ke kan dia. Jadi itu sangat keprong dengan kau kalau kalian tinggal dalam isu penyerap kan mana ini file itu so kau kibuan untuk tahu dia biasa. Maka bawa kalau bawa pilot yang menunggu kau jadi suspek lagi di dekat dengan kau pun sering hang nak kini portal pasti bawa pasang untuk tahu dia ini jadi kemudian kau pun isu. Nak kalian doseng hi ngilong ki keluar dari Thailand sampai di nomor lada ni kemudian om ba kitmu ban pen pulom ya ya kejinghi kejongi. Teman ini gimana kong gimana Thailand. Dan kalau nu rajin lengkap di Thailand. Kabar arpat kalau ngapapi om nomor 4 ini labun de bangin ong bang keno ba yung Mr. A na Mr. B de kenhun A na kenhun B de ini mula mau ta kambai ru bangin ya bankan yu tala dan padon ki sabu ki sakhi satari babiam isu pun halor tay bentamo kadon kejingsat nakaliang juga pat ba halor kejingja ka bangunnya kum nakaliang juga sengru kendam jur halor kita kejingja ngila ya kerencai pi ba ngila don kejing patha ba kanum ka law no problem habadi ba kanika public kanika baik rally ba mendakasni but pila banyiru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters borok ki aj bidjai kamdon kunu jikulmar kamdon kunu ka law no problem hadu mentan ki bang ngila ile na kanika seng kalong bit ba jai jai kwa banyak dalam ting ba jinjai ikipat ba ki ba kerja ni ko apan penstu iki sumba to kum kinong ilam ni hapan chem ni kata ka jadi kli pilapan to ni hapan pedang kita ki iki boro Henry haka juga poru kan mau iki mat jing dawa ki mat ki jing dawa ki ki urlong ki mat jing dawa kam de ka jing onong no ki su ni ka jing onong jo jatun ri te believing hapan ko of ya kanika public meeting ya kanika public rally nomor ba ni sutu makin sadon bi kum kita ki beri ki bandai vote dia kata isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko bi bandai ka ni ki isu ke bangi di man ni kade ban urlong nomor bangi te bakin dan pa kum nomor bangi ila mustu kala ni ka but po jung halor tay bunta nomor kani ka mat bangi dawami kade ka ba asateng ba kade kalau ka ba kongsan ha kata kata ka shongsan jongga ki try jela juga poru habade bad ki kena samla ki bawat ka macam te ikipat ba ki parado personal ngko nongtang hawi ba what ben ya kata ka jingja ka bunta ski sutu ya kata ka ka mat ben ya keren ke baca munta ski na kalyang kujungi nimshimla berkat bahkan boy kunta nomor ba tu ipi nomor ba kumna kalyang kujungi ru ngi apun ben minta sini dah kemudian kata tadi ki skuti ki banwan ni ki dekat bakai rupiah mene hapuruan ki buan hadu taki lais patam ki skuti ngat hai dengan melaban skuti ki baik berkali ki badan nang mene ki bun ki pat baru ki bawan ki biru kum nak yang juga sang diri na ban ong pi wan yang dari kasulong no ba ka jingja tu si meneng kam anticipate no borok kata kalau be peaceful kalong beta ka bajai chai te ikipat ba sesin ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki bro pilapan ben tho ini ri tang ka we ni ko kerpat ba kan mau kita ki mat jingdawa bat kersan kita ki mat jingdawa boleh si pilapan dom ini ku kinong ilam bang ni kam shinala ban pendong ya ka jinglang ka ba lenti ka bajai chai henry hapor bigistang ru ya kan ka baik rally nakan ka office pilai ihi bigistang shwa da ka ba batai shai ki ya ki do hinong yishim menta ki buan ha tu ba akan handi bengnya da ka bajai chai ni la batai ki ka ru kan kunu ni la batai ki thik pathik kunu biknya bikin di ban her na kali di banya be ya ki bikin di ban pen bikin sangi akan kunu baca ka bigistang ru ya kan ka baik rally din ba ka jingduai ba haman ke jinglang jing istang ka jing duai nomor bingi kwa bakini ki jing
ya inti kecing dawa juga seng kan urlong dah kabor uban alor Henry ka basusi pat dah ka bajing jam ta sing ka di ka bangi kungki nungilam ni ham expect Henry kata ka ka ba kum nungilam ni haban shir namar ba daki dangi tre baru niyo e jingro dangi les niru dangi le baklaru ngilong kumuding shando dangi hapshim ya kata ka benta Henry memban existing kipat ba kilmau kita kimat ki bengi akran ban support di kita kimat